Sljedeći vozač stigao nam iz Italije, Claudio Super, inače stunt vozač, sad će se okušati malo u driftu. Ovo je neki turbak, nešto, 2-0 turbo, 2-0. Dobro, Claudio dakle u turbaku, da vidimo kako se stunter snalazi ovdje na driftlazi. Sedam bodova, kaže Surci Buka nisu. To se vidi brzi dosta, ali stvarno ga ima posla da postazi all over the place. Uglavnom Claudio Supera, prvi kruga, 7 bodova.